Pamiarsa penggerah wisatawan ke Karangasem kauningin saya nincap. Ngeranjing ring bulan Juli ngantos Agustus puniki tingkat hunian hotel ring Karangasem kauningin kantos 6,5%. Ketua PHRI Karangasem Iwayan Karyase Mausang kata wilangan tingkat hunian hotel ring Karangasem kantos 6,5%. Nanging wenten taler sane kantos munggah ring wilangan pitung dase kantos ulung dase persen, sawenten sane ring sor 6,0%. Manut Karyase panincapan pengrahu wisatawan inucap sangkaning sampun ngranjing high season galah wisatawan akeh sane liburan. Pengrahu wisatawan ke Karangasem kantos mangkin akehan rahu saking tamu Eropa. Sawetara saking Asia sekadi Kamboja, Vietnam, miwah negara Asia sane lianan. Paiketandane narkayang kahanan sekadi puniki sida memargi kantos September sane cakirau. Santukan high season kantun memargi kantos galah inucap. Dan ingat tiang tingkat pengrahu wisatawan sida saya nincap. Eka Parananda, Bali Pos, Nguningayang.